Wala pa din. Punuan ba? Kadugay ba? Siya kaya siya, pero tagal natin baka. Wow! Ayun, guys! Hello there mga lovies! Kamusta mo? And welcome again to another video. And this time around, I am taking you with me sa bagong balay ni Brother Bernie. Of course, eat and run ang mahitabo mga higala because napay barangayan after, but definitely excited kaayo me. And I am with Bells, Bumoyski. Hoy! Ito ang Congrats Raptors! Yes. O sa'yo mo yung ni Bernie pag-abot? Ito mag-istorya about the game. Well, kabalo kong sad kayo ang ilang news na magkuha karon lawa sa mga Warriors. Burn. Sa balay ra kita itong considered burn. Sa blazing sa burn. We are entering into the private property of Bernie. Oh my God! Grabe! She said, how could you joke at a time like this? Dili na ko mo ipakita sa full direction kay basin sulungon ninyo si Brother Burns. Grabe yun. Dalan pa lang daan. Awaaw na. Grabe! Tungod kay kaon man. Oh my God! Wala pa mong god. Wala pa din. Punuan ba? Kadugay ba? Siya kaya siya, pero tagal natin baka. Wow! Ayun, guys! Kaon na gini ba? Nalaw? Southwoods, near Westwood. Go to get Brother Burns! Diba? Diba? May lana ni mo. Esparcia may. Asa na pet? Maning git ha? Oo. Diya ka, diya. Naman sige na ba daw? Basta kung masimutan ng lechon mo na. Salamat, boss! Ilibog ba sa direction? So pag abot doon mo na rotonda niya. Pag man rotonda, dara ka. Ota. Ana, balay ni Bernie. Don't listen to my music. Don't lie in my bed. Don't listen to the references to things you might have actually said. Cause those are my words, not yours. Okay guys, nandito na tayo guys sa bagong bahay ni Brother Bernie. And wow! Mas dako gyud siya in person kaysa sa picture. I'm so sorry kay grabe pa kainit, but uni ang ilahang. This is the part sa ilang kitchen, the pinaslide. Protection para sa langaw. Ayan. Diba? Bye! Bye! So, diri daw ang pool. Una na may kubusog na may. Hoy! Kaon lang ang mga Raptors ay pagsaba. Dito magsabaan na kay grabe nga sad stories. Hindi na ko nitindog ang isa kalitsyon. Ha? Nailikson? Lagi tindog na ang isa kalitsyon. Ikaw ba? Ikaw yung pasabot. So, for now guys, sa gawas lang sa agyon. Kay wala pa dogin na tarong aming sulod. Tagan pa i-improve. But yeah, muning ginaingon ni Brother Burn na gardener. Ayaaan. And here's the facade of their house, guys. She said, how could you Bye! Congrats
think that all you ever really ever wanted was a reason to complain. That never stopped you before. Don't let it get in your way. Those are her words, not Rocket Day, and hope I have a good one as always.